Weru TV into kwenge njega ira mwathani atumbithitie kwithirwa turio na twi moyo kenda tumiona. Mwathani na mubango jo mwega na ugwe mutegeri wakwa nena mubango jo mwega kinya na uni kenda ntuma no ntukanthurite ndi mutumwa wawe mburetera ntumwa ira kwenda bumenya bwe butegerete ategeri ba Weru TV. Mwathani na mubango jo munene nontu te kawaida kwithia kinya wina TV eu, te kawaida kwithia kinya wina metho ja gutega, te kawaida kinya kwithira ireo imwathani wejanite kenda atumurikira na atuonia mantu jawe na witho bwawe na atumira antu bawe kenda bomba kwithirwa bari nchamba ciawe cia gukinyia ntumwa yawe. Kwa muthenya jwa narua na atuthuranirite mantu ja mega na ja mathongi nontu nwe utethio bwetu na yite utwitana narua agitwira nwe utethio bwetu. Katurombe anini ibwega mwathani nontu bwantu kwenjega ira ingi utonetie injeru ndene uturo bwetu kenda twaraniria na ana baku bare uthurite bare okwenda bamenya nteto ici na ibwega nontu bwa guntuma ndi mutumwa na ningakinya ntumwa ore ntumite undhuranirite uri wengwa na kirundu waku ari iguru riakwa ambanirie na atwe na muthiejo mantu jonthe tukuone na tukuigwe na irietwa rya Jesu Kristo mwathani wetu twaromba. Ibo bwega nontu bwantu kwenjega nteto ira naru igatutongeria niri kwariria mantu ja ina atumba gwita utethio bwetu ina atumba kubwita utethio bwaku mutegeri na abomba kuuma wathiuruka kunthi ina aumba gwita utethio bwaku muthiejo mantu jonthe ansa ya mantu jau jonthe iriuga utethio bwakwa buma ke mwathani na nkathoma nteto irire ndene yukura Saburi 121 nkathoma kwambirie mwanka ithanthatu iriuga uju mwathani niwe mukumenyeri ngaciukie metho ndaitheri irimene ni a utethio bwakwa wonorekia utethio bwakwa bumaga kiri mwathani o woria wombire iguru na nthiguru gutiri arekekia kuguru gwaku kugitara urio kumenyagira gutiri athinkaga mukaria wa Israeli gutiri athinka kana agua ni toro. Mwathani niwe mukumenyereri, mwathani niwe kithieki giaku rutere rwaku rwa urio riua ritikaro kwithia muthenya kana mweri utuku. Mwathani agakukaraia mothuku ne jonthe amenyagire moyo jwaku. Mwathani agagukaragia ukiumagara no gikuruka kuma nandi mwanka Kenya na Kenya. Nteto icio mwathani akwenda twaraniria na ugo mutegeri wakwa narua iri kuria ndaitithia metho irimene ndiuri no utethio bwakwa bomba kuma echo kuri kaugo utethio bwakwa ti ange bomba kuma ningo kiri mwathani ura wombire iguru na nthiguru. Mwathani uju gutirio athinka kana wa witoro. Mwathani uju nuo kumenyagira gutiro maguru jaku jejo tirukogwa. Mwathani uju noe kithieki giaku rutere rwa urio na rutere rwa mutho. Kwa umwendo wakwa mutegeri mucore wakwa ndene mwathani ari kwira atiri ugatinda ugataratara kinya nini mutu ari mucore waku mutu ari mucore wama uturone bwaku nontu nwe ukumenyagira magita jonthe mantu jaritwa no wo kumenyagira mantu jaimba no we mutethia waku nwa ugakwirigagira urio no motho na rutere rwa mbere na nyuma guti angi umba kuona utethio ninga kiri mwathani. Ariuga kinya muthenya indi kinya jana ndi gitara riua kinya gitara ambura no wo gakumenyera
ariuga ate kororeka kinya riũa rĩjo kwĩthie mũthenya kana ũtukũ wethui mweri mũkaria wa Israeli amwathani ũte ũmũkĩra wotĩrĩa amamaga nontu bwaku kenda kũmenyera ũjũkĩtie ũgwatu erĩkũ ya kenda wĩthũrwo mũcore wa ma waku ĩkĩwe Juno 18:24 iuga ũjũ kwĩ mũcore ũciĩta mũcore ende tewe ende kũrũ mwake ũroro matana nagwe nkũrũki kinyoro buciaranĩrĩtwe nawe Bwana Yesu asifiwe mũcore ono ũrĩkũ ũroro matana nagwe nkũrũkie mutano nyakwe nkũrũkie mutano bagu tibara mwathani yake ũjũ ũtereka wĩja kũgita rogwa ũteja kũreka egita yarĩrĩ kwĩna mantu ja maingi ũjũ ejo kwangaratania ateja kũreka rĩkanarĩ kinya kwĩna riũa kana mbura ateja kũreka withikĩra ateja kũreka akwĩrũkĩra kinya rĩrĩa wĩrũkĩri bara wendete mũno waeja mũcore waku arĩ kwĩra ũgataratara ndiamo nagwe imbije tũgetania mwanka ngũkinyithie kwĩ rwĩmbo rũngwĩragia mũno ruga mwathani nwe mũcore waku na nontu nwe waku imbije tũgetania nikangwĩragua mũno nontu imbonoketwe na nontu imbonoketwe imbije tũgetania mwathani ũjũ ikinya gwekinya mwanka nkinyithie mũthia na rĩrĩa gankinyithie mũthia tũgetĩra nawe njĩrene cia thahabu tubaĩrĩ twĩtenie nwe nontu mũcore wa mana waku nĩ aũtethio bwaku bumba kuma ndaciũkie metho irĩmene nĩ ũtethio bwakwa bwonorekia ũtethio bwakwa ũteangi bumba kuma mĩrimũ yaingĩa nĩ aũtethio bwakwa bwonorekia mwana arema nĩ aũtethio bwakwa bwonorekia tibarakei mwathani yake mũkũrũ ampanga nĩ aũtethio bwakwa bwonorekia mwekũrũ arema nĩ amũkũrũ ũtethio bwaku bumba kuma tibarakei mwathani ũtũra moyo mũtũri ampanga nĩ aũtethio bwaku bwonorekia ũtethio bwaku kinya ũgatega gaitika na rũgũrũ buma kĩrĩ mwathani ũrĩa ũtũra moyo ũrĩa ũtegarũkaga ũrĩa ũtekarija muntu omba kũgarũka ũtethio bwakwa buma kĩrĩ mwathani ũrĩa wombere igũrũ na nthĩgũrũ mũtegeri mwende rĩrĩa ũgakira ũguo thũganie ũrie ina no wombere nthĩgũrũ ĩjĩ ũmenye mwathani ũjũ wombere nthĩgũrũ na nwe wombere igũrũ iria ũkamenya nwe mũcore waku nontu ate baing'wana ate menya kũng'wanithanwa nao kana nontu ũtũngĩ ũrĩndĩ ũmbe igũrũ na nthĩgũrũ na nwe ũtethio bwetu rĩrĩa mantu jatwitwĩra nwe kĩmatũko gĩetũ ntatũ iri rĩndene yukure Saburi 20:27 irĩũria ũjũ mwathani nĩwe werũ bwakwa na wonokio bwakwa nonkerekia mwathani nĩwe kĩrĩngo kĩa moyo jwakwa no makekia mwathani nĩwe werũ bwakwa na wonokio bwakwa no mpũmba gũkĩra mwendwa wakwa mũtegeri wa Werũ TV no mba kwĩthĩrwa agĩkũmakia na mwathani arĩ werũ bwaku mwathani arĩ kĩrĩngo gĩaku no mba gũkĩra kĩrĩngo akethĩrwa agĩkaraga igũrũ kĩrĩngo igĩntũ gĩakie igũrũ akethĩra arĩo joga mũtegeri wakwa ũgeta ũgatega prison kwĩ kanyomba kethera gakie igũrũ antwana askari akaraga igũrũ agatega akunthe kenda ona bara bakũrĩra ntere nau nande mwathani akara kanyomba jakarĩa kĩrĩngo igũrũ agagũkaragia no mba kũmakia na nuije mwathani nagũkarĩtie maitha jeja rũtererwo ũrĩo mwathani nategete nontu nwe kĩrĩngo gĩaku
Mundu aya rutererwa omotho na gutegete. Mwathani ari kiringo giaku. No omba okumakia. No imbi omba gukirengi. Na ari kwira nwe weru bwaku. Na ari ogetagira kinyo tuko. Kana muthenya akethaire weru bwaku magita jonthe. Wirigiro bwetu i Mwathani. Utethio bwakwa buma akiri Mwathani. Nontu nwe kiringo giakwa magita jonthe. Mutegeri mwende no kwenda. Ogwo withirwa Mwathani ari kiringo giaku. Kenda omba otetheka. Wataratara na angi ukagwa. Watagatara na angi kwina migwa. Kwina nkonko. Ukamuntwa. Kwina mwanki ukaya. Na nontu Mwathani ti utethio bwaku ukaya. Ari kwira atiri. Ntuande mushore waku na wama. Kenda mpumba kuwa utethio bwaku. Mwathani nuwo utethio bwakwa. Egita ria mpara. Egita ria merimo. Egita ria gutiganirwa. Nuwo utethio. Nuwe mutethio waku magita jonthe. Mwendwa wakwa ndene Mwathani. No gutua Mwathani kiringo giaku. Akuigaira mothukune jonthe. Jeja jeitetie. Jeja jenami. Akamushore wama. Iritirone bietu bia ngugi na ara tuitagira ngugi. Mantu ja twaramira. Anene batukira. Bara bari iguru rietu bonthe beria gutwindika. No gutua Mwathani amushore waku ethira akwirigirite. Kinya beja bathuri bagacemania na ririe Mwathani bakira. Rira mantu ja kwaramira kinya njere ori wengwa. Muturi ampanga. Mwathani ejeta na monki Mwathani eja akamutira. Ana bomba gweta bagakosana. Muchiari agagukira na maroro. Ijagwo kwirite ana bakaroe. Akeya agetetaga. Endi nontu wina ririe Mwathani. Eja gutirimo. Akwira nkwejete kuona atukathithia mantu jana baba. Tua Mwathani ari mushore wa mana waku. Tua Mwathani ari utethio bwaku magita jonthe. Tua Mwathani ari mutethia waku magita jonthe. Kiringo giaku. Ari uga oni ndi mushore wa baria bari ushore na oni. Na baria bari uthu na ugwe nka mundu wao. Niki nontu wega agatutumira twi bara twitikitie muraika. Atwirite agatutumira muraika wa gututongeria mwanka atukinyithie nthiguru wirane. Na atutumira muraika kiria aturomba aki Mwathani. Itwathikira muraika uju. Twathikira muraika uju. Akomba ututongeria. Twarega kwathikira muraika uju. Muraika atije kurekanira te Murungu. Enderera tukathikira muraika na tujurie mawira neja Mwathani. Ariuga aka mundu wa baria bari uthu na atwi. Na rira tukeja kwathikira mathana jawe aka muthangikia wa baria batuthangikaia. Ni ate mantu jaja thongi wendene Mwathani. Ni ate mantu jaja thongi uri utuite Mwathani mushore waku kenda athangikia bara bakuturo kubangira mantu amaijo kuthangikia. Ariuga aka muthangikio bara bakuthangikaia. Njoni tukarekire Mwathani. Njoni ategeri tue ashore ba Mwathani na tumutue mushore wama na waku mantu ne jonthe. Nontu ukeja kwithira agatwa muraika gututongeria. Mutegeri mwende arogetagira Mwathani akethaira akwete muraika gukumurikagira utuko na muthenya. Obisine rio gatonyo akethairwo murekeri. Na arogeikaia kinya mwana skuru akethairwo murekeri. Utethio bura bundi okenda okethaira atumite muraika gukumurikira. Na bara bakwenda utumotho na gwaka mundu wao. Na bara bakwenda kuthiria akabathiria mbere bakuthiria ni ate mantu jaja bui. Ende ansa yonthe ikwenda Mwathani na kumutua ai mushore waku. Bwana Yesu asifiwe. I Mwathani omwega. Ariuga endekira ndaburomba.
athikagire ni maathana jakwa bwathikira maathana jakwa oni nkatheria bira bukarija na bira bukanyunya na kinya merimo yonthe nkamebia gatigati-ini kenu ni ata mantu jaja thongi mwathani ari mucore waku ni ata mantu jaja thongi mwathani ari utethio bwetu ri agatuthereria bia kuria ri agatuthereria bia kunywa na kinya merimo atuthiririe ansa imbi ikwethirwa tutuite mwathani ai mucore waku mutegeri mwende no tuite mwathani ai mucore waku mutegeri mwende no tuite mwathani ekiringo giaku no tuite mwathani ai kiringo giaku ukiumagara ugikuruka akethaira agutegete anthu baku bagikubangira jara bokubangira akethairwo onete akamunthu wao mucore mwende etekeria mwathani ai mucore wama na nkurukie mantu chonthe othuri onto bumwe na bwiburiku gukara ndene mwathani matuko jonthe jari ugatura moyo nontu othura gutura nyombe mwathani matuko jonthe jari ugatura moyo ukethairwo ukithugananya mantu ja mwathani aki ukethairwo tuite mwathani e mucore waku nontu we nyombe wote umbokara nyombe mundu no mwanko kare nyombe mwathani no mwanko kare nyombe mucore umura ye nkwagaya jeje itetie je na miaka utethio wokirwa ni andu aka utethio ni utethio bwaku bumba kuonorekia utethio bwaku bumba kuonorekia na mwendo wakwa ndene mwathani mutegeri turareterwe Weru TV kenda tumurikairwa nio weru bwa mwathani bombo kinyira antu bonthe bara batije ni a mwathani bara beta kanisene bara batetaga mwathani akaba murikira bakona weru nontu ena ntumo bao botuma kenda bomba gwikia ntumo ciawe no kwenda kwa mucore o mwathani wa mucore o mwathani wenka ojo ukurukite kinya bare ociaraniritwe nabo uri okuga watethinka na ate awitoro rikanari nontu mwathani akamama mantu atebua kinya nkoma rere etire ocionania kiri mwathani nkoma yore rwi nawo umagwe irire atheru ba mwathani betete ocionania yore rwo kwa nkoma inawo uma auganda umande gorone maitia na menama amori okombonera muntu okwa urampendete Ayubu noromba thikagira yamwira ende umona ende ore wataka omunareti omwenderete omutorekia no tongare gokwenda iri aero ruthara gwita kumugeria nkomereta kugeria Ayubu nontu boi mwetekirio mwathani na gwita omugeria Ayubu atagwire na ndi nontu nkomete mamaga eta maitia na mena mande goroneji Derio gacemania ni oregete kwa mucore o mwathani mantu jaku jakangaratana ete mama otuko na muthenya irara gwita otuko rero mami ne gwita rero ka mama oterchinenkanirite kiri mwathani omwera mwathani mbirigera nkaria omenye ugacemania ni one kwangaratanie kwa ukirita ngugi ciaku cionthe karaga wije nkomete mamaga tua mwathani e mucore waku tua mwathani ari kiringo giaku tua mwathani ari werigiriro bwaku na ari utethio bwaku turombeni ibwega mwathani nontu bwa nteto ciaku tukarie no tumenyere mwankare atugacemania kairi na mutegeri iri twenera kutwaromba amen.